Pamiarsa penyuan kerama pengemong Pura Tirta Empul ngemargiang upacara mepepada wewalungan atos nemoning raina purnama kapat antuk ngiterin Nista Mandala Pura Tirta Empul Gianyar. Upacara puniki kemargiang pinaka edan karya ageng wali ring Pura Tirta Empul. Sedurung upacara mepepada atos ring pujuwali ageng kemargiang ring Pura Pucak Tirta Empul, tanika puput oleh penglingsir pemangku Tirta Empul Dewa Aji Mangku Wenten, kemargiang makudang sesolahan wali, luire topeng sidekaril, wayang lemah miwa tari baris. Penglingsir pemangku Tirta Empul Dewa Aji Mangku Wenten mausang, dudonan pemargian ring rahina purnama kapat tanggal 13 Oktober kali tali ngolas puniki, keduluran untuk ngemargiang ageng wali ring Pura Pucak Tirta Empul. Sesampun pujawali puput kemargiang, ide betara Pura Pucak Tirta Empul tedun melinggi ring pelinggi Tirta Empul, raris ngerajegang pujawali ring Pura Tirta Empul untuk selanturnya ni ngemargiang upacara mepada atos. Mepada atos inggi punika maprelina sarwa walungan, tanika angin ring upacara pempuput pujawali ring Pura Tirta Empul sekadi kebo, kambing, angsa, pitik, penyu, ayam, taru bakar, miwa sarwadon. Sejeroning serana mepada punika, talar kangen ring pemargian puncak karya ageng wali Pura Tirta Empul ring upacara mepada bagi pulau kerti ngebat daun ngantek lingging nangun ayu. Ide putera pacang katurang mapesalang nemoning raina suma paing menail ring tanggal 14 Oktober kali tali ngolas raina nemangkin. Puniki purnama kapat puniki wanda dudonan ageng wali ring Pura Pucak Tirta Empul. Risampune puput aris ide betara ring Pura Pucak Tirta Empul katuran pujawali, aris ide tedun saking Pura Pucak melinggih riki ring melinggih Tirta Empul. Kantor ngelantur ngerahajangan pujawalin ide betara saha duluran puniki aris ngamargiang mepado atos merlina punika saklurin napisane angyang pemuput pujawalin ide betara ring Tirta Empul. Dewa Aji Mangku Wenten mapengarsa tesampun kari puniki puput kemargiang presiden ngemanggiang kerayuan mewak kerajangan ring jagat pamekasan tampak siring. Yang sejeronan harus yang margiang pujawalin ide betara puniki wantah pununa sican puniki sarang sami boyo joring jagat doe dikiring tamasi ring menuka nikis ring sakancaning jagat doe sami puniki nunas kerahayuan jagat mangno landuh pecik rahayu turmanin mangno napi jasane kaptiang manu presiden memargi rahayu. Karya nyenuk ngingkup pacang kemargiang ring rahina waruspati kliwon menail tanggal 17 Oktober kali tali ngolas. Ide betara pacang katurang ngeluhur nyenep arce prelingga ngeluhur ring rahina budo ubanis perang bakat tanggal 13 Oktober kali tali ngolas. Raris kemargiang negara gunung sepisanan antuk pemuput karya pujawali ring Pura Tirta Empul pacang kemargiang nemoning rahina waruspati wagebale tanggal 13 Oktober kali tali ngolas. Karya sani kemargiang nyabran seka sikiwar sepeniki sampun kedap-dabin dawak tanggal kali September kali tali ngolas. Pura puniki kampun oleh pengaya Arab saking desa adat Manukayelet, antuk 100 petang dasa sia kakak, talar balu angkep miwa sejeroning seke mekata 300 kakak. Pengemong pura luwiri saking krama desa adat Calo, miwa desa adat Tegal Payang, desa Pupuan, kecamatan Tegalalang, desa adat Penampahan miwa desa adat Manukaya, tatalar desa adat Malet, desa Manukaya, kecamatan Tampak Siring. Indrawan Bali TV.